Angibingelele kwi-South Africa yonke ngendawo nibingele othulileni. Ngicela nje mhlawumbe ukuthi ngivele nje kulesi sigatshana esincane ngizozama nami ukuveza ukukhuluma sekuthe ngakuthola sengithi ke angeke mhlambe nami ngiveze esekuvele ngathi esadini lethu ke kubantu ke engeke ngahlangana nabo izolo abafethu ke abahlobo bethu ke abavela kwaMandiso njengana Foundation. Bebenohlelo kade belenza ke ngaleceleni lokuthi ke bafisa ke ukudonethela udadewethu ke imali bamrezela kama-funds abathe masebewarezile sebefisa ukuthi bawatransferele ke egameni lakhe kwi-account yakhe udadewethu. Kwase kuba khona la khona ke umnqwazi wabo shuthi ongaqini kahle ngalokho nge-account befuneke batransferele imali kuyona. Base ke bengithinta ngasethi no ngoba vele ngiza ngaseThekwini indlela imiza ngalapho asingahlangana mhlambe ukuze ngikwazi ukuthi nginenzise ivideo la khona nizovela khona ukuthi ningobani nifisa ukwenzani nikwazi ukuthi ke nabantu akade benidonethela egameni likadadewethu bazi ukuthi ke imali zabo ngempela zifikile nizodlulisela endaweni e-right. Naba ngicela ukuzwa ngabe babengani bangobani ke basukaphi yini abasihlangana namhlanje la. Sawubona ma. Sawubona bhuti wami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sengiyakhuluma manje kwaseThekwini. Yebo. Unosibusiso wakwaMpongwana but ngalomzuzu ndime from Mandisi Chingana Foundation, which is a foundation that is meant or directed at actively helping abantu abaninzi eSouth Africa. So ndihamba nomhlobo wami uMandisi. I think makazi introduce then. Okay. Igama lami nguMandisi Chingana, as Osibu has mentioned, and we're coming from the Mandisi Chingana Foundation. And basically, as she also mentioned, we are actively seeking to help and change the situations abantu in South Africa. Okay. Nenzeni ke sisi? Ngoba angazi ukuthi siye sabona isimo bhuti wami ne but ke singabantu abaye bancede kakhulu abaziwayo ngokunceda. So singamabizwa asabele siyesabela amaxesha amaninzi xa sibiziwe. So siye sabona sibizwa kwimeko kasisi uMandisi bemtheka kakhulu. Sabona ba hayi ingathi shushu into apha abantu bathi Mandisiza isivulela ingxowa sifake isentana zethu sihambe siyoncedisa usisi simnike toiletries. So siye sa raise ke izolo we started around 4 and then sa raise we've got about just about above 11,000 now. Our target was 5 because besifuna nje into ye-sanitary towels or what, but then ke because abantu bethu bangabantu abanamendu amaninzi then saphela sesibala apha kule ndawo sikuyo. So ngalomzuzu ke besisazama indlela yoba sihambe si-transfer imali njengoba benditshilo xa ndikufonela. What we wanted is that singabantu abaye benze i-verifications prior transferring imali. Siya raise funds, but upon ukuraise funds siye siqale senze verifications, senze assessment, and then ke ngoku siyenze into. So siya sanza ke i-verification safonela ugogo izolo wasinike i-account number, but ke ngoku siya sangaba na uncertainty encinci. We were uncertain because sifumanise uba i-number isuka kugogo and ke ngoku sangathembi ncam because ugogo uyamva apha efonini buzothi bhala ngane yami ithini le number ngu1 u2 bhala abantu bani. So sabona ba ingenzeka i-mistake here. And ke ngoku if ugogo relaya from abantu then it means isenoba khona i-mistake yoba sitransfer imali yabantu endaweni erongo. Hence we contacted you because sifuna uba senze sure uba imali iyahamba yokwenza lo msebenzi that is meant to do. So we were contacting you to verify usi-assiste so that sifumane i-number i-account number e-proper okanye i-account number verified esizawukwazi ukutransfera kuye funds. So ngalomzuzu ke sewufonele isibedlele. We appreciate that and we will await upon ufumana information from usisi. We are happy to hear that uyakwazi ukuzithethela so we can then get proper details from her and then transfer because once again our aim is that the money goes straight to her okanye yenza umsebenzi wayo. After ke sasikhulume nabo ngathi ngizozama ukuthi ngibaxhumaniseke naye udadewethu ke esibedlela ngibathola i-contact. Ngempela ke ngokomkhulumelo esibedlela ngeke ngamcela umfowethu ke unqingelele ukuthi ngicela ungisize mne wethu ke ungiyele dade ewodini la khona udadewethu uyothola ukuthi ngabe khona inamba ke mhlambe akhona esebenzisayo kunabahlobo abadinga ukuthi baxhumane naye ukuze bezokwazi ukuthi lokho abakuphethe bakudlulisele kuyena. Ngempela ke
sikwazile ukuthi siyithole inamba yakhe ngabaxhumanisa-ke nabo ukuthi naba abafethu nansi inamba nangu udadewethu nami futhi ngamfonela udadewethu ukuthi naye kunabantu la bazokufonela ungathuki kukhona abakuphethe abafisa ukudlulisela kuwena ngase ngiyahlukana-ke nabo-ke ngokuhambeni kwelanga-ke kuthenta uma sebeyabuya futhi nakhona kwangathi-ke ekukhulumeni abakutholayo futhi nakhona kukhona okunye nakhona abasadinga ukuthi hayi sabanqekazisa ngase ngithi no ekuseni ngizokwenza-ke i-call mhlambe ngithinte-ke bona basekhaya mhlambe ngibacele ukuthi-ke bacacise angazi kuthiwa-ke ngekhadi la udadewethu seligcwele kuma-social network media platforms ngenkinga yesibongo ngoba akuveli-ke isibongo lesi-ke usisi sakhe asibizayo but lapha nekhadini lasebhenki ikhona-ko sekwenza abantu ukuthi lapha abafuna ukufaka imali ebesingekho nathi ngisho ey'nhlelweni zakhona akaze simcele imali udadewethu yibona ngathi baney'nkinga manje ukuthi-ke abazi noma mhlawumbe i-akhawunti yakhe noma mhlawumbe-ke kusabantu abaqolayo because-ke ziningi iy'keme ziba khona la kuma-social media platforms so-ke kuseni-ke ngakhuluma-ke nabo-ke basebenza-ke ividiyo-ke la becacisa khona ukuze bezokwazi ukuthi-ke baqinisekise labo bantu abafisa ukuthi belule isandla walokho abafisa ukulula ngakho isandla kwi-akhawunti kadadewethu-ke ibona-ke abazikhulumelayo-ke. Ngifuna ukunichazela ngendaba yakhe yepasi lakhe ukuthi walithola kanjani ukuze libize lesi sibongo. Akayena uSineyi owakwaNyashengo. Ngamthola nakwaKhoza, ngiyamazi wakwaKhoza. Lokho okwenza ukuthi uSineyi athathe ngalesi sibongo usisi kababa wakhe wayegane kulesi sibongo lesi lo Nyashenge ongabizeki ningamazi yena uSineyi ngwakwaKhoza ubaba wakhe kodwa kuwuKhoza ngoba ubaba wakhe babemfuna lesibali wakhe uNyashengo efuna ukumthatha eyomfaka eGoli emsebenzini. Abazali bakababa kaSineyi benqaba naye bethi usemncane. Wase kuthi-ke uSibali wakuyekela uSibali walalela bona wase enza iplan wamcela ubaba kaSineyi kube amvakashele efikile ekhaya ebuya eGoli wafike wamthatha esefikile ekhaya wahamba wayomenzela ibhasi so wafika uSineyi wasethathwa ngebhasi lakwaNyashengo lakaSibali wakhe uNyashengo uSibali owathathela ubhuti ka-anti kaSineyi. Ngiyacabanga niyangizwa kahle. Kwaba kanjalo-ke wathola ibhasi manje noSineyi wakhula waphoqa ukuthi makathole ibhasi wayothatha ngalesi sibongo esibhalwe kubaba wakhe okungasisona ubaba wakhe kuwuKhoza lesi sakwaNyashengo sikaSibali baba kaSineyi Nhlahla. Yilokho-ke nje emphakathi kuze kwenzeke leli pasi leli lenzeka ngaleyo ndlela kusukela kubaba kaSineyi. uSineyi kahle hle ungowakwaKhoza. Ikhadi kodwa kuseyilo lona lelo ngeke lize lishintshe ngoba akekho ozomshintshela kalula kulesi sibongo futhi uSineyi usekhulile nami ngehluleka ukumshintshela. Isibongo nje kuseyiso leso uNyashengo ngekhadi uNyashengo akukho futhi okunye engizomtshela khona. Lokho ukuthi nje abe uNyashengo uyilokhu ukuthi ngoba ubaba wakhe wayengakwaKhoza and wathathwa uSibali wakhe wamenzela ipasi ngoNyashengo. uSineyi wakhula enguNyashengo wafunda ngisesikoleni wabhalisa oNyashengo chili wazi wakhula wathatha ipasi. Ilokho nje uNyashengo uSineyi bantu benkosi ngicela ningixolele. Ngiyabonga. Kukhona konke osekwenzakalile-ke cha i-20 bengangene kulokho ukuthi-ke mhlambe ihambe yenze lo sama-donation ey'mali whatever no asikaze sikwenze futhi-ke besingakaze sibe nehlelo ukuthi mhlambe sizokwenza okwethu nje ebesifike sakucela safike nje sabona usizi nendlala ekulwamuzi-ke sabika lona-ke
bavela-ke abanjalo Enhle Herbs bayiletha-ke igrosa yabo yokudla nokunye babekuphethe kwama-treatment-ke abasaplaya ngawo. Saphinda futhi sabona i-issue yokuthi-ke udadewethu siyafisa sengathi angalithola-ke usizo lwasemtholampilo ukuze ezokwazi ukuthi nodokotela-ke bama-specialist bakwazi nabo ukuthi-ke bangenele esimeni sakhe udadewethu la khona ezokwazi nathi ukuthi njengesizwe sifundiseke at the same time ebethola-ke usizo udadewethu. Nalokho futhi ngomsa kaMama uKhawula ungeneli uMama uKhawula ngempela udadewethu kumanje sikhuluma nje usasibhedlela eNgwelezane. Okwesithathu kwakuyi-issue ukuthi-ke ugogo kunzima ukukha amanzi because amanzi bawakha nje buqama nasekhaya lokho ephuma no-5 litre umuntu omdala naye esindelwa. Ngaze ngathi if kungathiwa mhlawumbe sithola-ke umsa kumuntu ongakwazi ukuvela ngoJojo awubeke lapha egcekeni bese kuba nompompi mhlawumbe-ke ozokwazi ukuthi-ke ulethe amanzi. Nalokho mhlawumbe impilo kungayenza-ke ibe lula. Kwakuyilokho nje kuphela uThuleni akucela naye esame khona akukho-ke okunye. So-ke ngizama ukucacisa kulokuthi kubantu abavelayo nezinto ezithinta imali ayikazi Thuleni ingene khona but-ke uma sebevela bathi sebenze lo hlelo njengalolo nakhona futhi siyacela baxhumane ngqo naye udadewethu noma nomndeni ukuze bezokwazi ukuthi abakwenzayo-ke badlula ngale kuthina abathintana nabo nje ngqo. Ilokho nje kuphela. Mina-ke Thuleni ngiyabonga bafethu. Nisala kahle emakhaya.